Parliament along radakar alam ki pali dunji pute radajakong kinangsot lason si Langhin constituency Jaipong Lokhan Bey pathu aklam along Amarsing Tisso aphan vote kehangpi amai padopon son sipini ni phaing kore hiniani Langhin constituency Jaipong Lokhan Bey arong along BJP pen MP ka chetoidun Amarsing Tisso aphan vote kirek piamai kangni bangso mailong CM Dr. Liram Longhang MLA Dorsing Longhang EM Billy Mohon Khaklari lapen ongdung Jaipong aratum chetong dun Mayalong kachethan pon MP Haidet pute Jaipong aratkar iason kidu kisung ason an pejok ponpo lapen kaching thurason towar pen chenglok community hall ahem anta piponji pusi CM pen lamchak chipi pon BJP phanning ka chethe pen Congress APHLC ASDC tum amethang asong pen cheusi pharoki thomra ingkoi araratum BJP songalong chepa ogdun police chamber sogaratum si chingrum si ni banda si non ke bangji yang pojko secheko inkora trogan je Narendra Modi akan putot prime minister kapte manji akan yujumi ki pinji aso aja ko ngan su sega pang tang dia pa ong dunga vote pen Amarsing Tisso kan ka hai je pasalan thang lo aben nang dega lo aben pinye ba eda ka ke aso ana polling station dame je BJP ban ka hai lap je pasalan kun dame na ki sip chedang lo lapen na par da bai inu bai ni IPSLC dum dilak IPSLC dum dame non pintung BJP long dun po lapen an su se Amarsing Tisso ban vote ka pe ong ya phai ong ya pansi halang ni pada cerap Phuloni pendir chunarong pi carbing long life